intando kaNkulunkulu akekho oyoyivimba. YouTube, ama-views ku-YouTube iphinde futhi laphana ku-Spotify iyoshaya u-10 million. Konke lokhu le ngoma ikwenza nje nge-1 month nange-27 days. So nge-less than nje 2 months le ngoma esikwenzile konke lokho okuyoba irekhodi leli elohlala isikhathi uma engekho umuntu olikhavayo. Siyibonga kakhulu le nsizwa, ngiyayivumela insizwa le eMnambithi, insizwa esencane nje 24 years mangicabanga, kodwa izinto ezenzakala empilweni yakhe kuyakhanya kakhulu. Sibonga nothando abantu abamkhombisa khona noma yikuphi lapha ahamba khona, noma yikuphi baphefoma khona, bayamkhombisa abantu uthando. I-trend inkulu ihamba kakhulu, ihamba kahle kakhulu. Kumaskandi into ey'njengalezi kumele siyi-appreciate, futhi ngingafisa ukuthi singa-attach ukuthi ama-feelings wethu ahamba kanjani, uthanda bani, awuthandi bani, qhawe lakho ubani. Lokho akusebenza lutho. Abantu abanjengoMafikizolo ngeke kubakhulise lokho, ukuthi nje umsebenzi wakhe uwuthande, uwudlale, uwuphushe. Ingoma yakhe isemandleni kwamanje, anikwazi ukuyihlela umona ukuthi ingoma ayikho emandleni, isemandleni. Abantu bayivumelene bayidlala everywhere, emayunivesithi, emcimbini, emshadweni lapha yakhona. Kumnandi kakhulu, emathaveni, emaklabhini, emsakazweni, kometro iyadlala nakhona, okuyinto enhle kakhulu le. Ubuya nakuma-interview laphana ko-TV, laphana ko-DStv, ama-interview nje asiyazi ayizela kuMafikizolo, okuyiyona nto ebengicabanga ukuthi naye ngelinye ilanga bengayicabanga ukuthi ingasheshe yenzeka, iyenzeka manje. Nengoma edlalwa yini bantu, yini eniyiphushayo le ngoma, yini enimbeke lapha khona njengamanje, amandla wenu wonke la eniwabonayo embeka la, okuyiyona nto ayijabulela kakhulu naye ukuthi uyabonga and futhi nimbeke endaweni akade asefisa uba khona. UMaskandi awuqhubeke kushayine uhambe phambili, noma yikuphi lapho khona uMaskandi, okuyiyona nto esifuna ukuyibona ihlale yenzeka. So ividiyo yethu-ke sizoyibamba lapha-ke, sozoqhubeka enza amanye amarekhodi, amavidiyo anjengalawa abakezokuphela sisazobuya futhi sizowenza ngoba asazokwenza imilando eminingi. Imilando esingakaze siyibone eqalayo nqa ngaye ubani, uMafikizolo. Sibonga ithuba sesiyodibana kuzayo. Sale kahle.